Urmatlı Kırgız elim. Urmatlı desem bu birliktegilerge. Sadım Kocaoviç. Biz Kayra'dan, Moskva'dan, bugün de Kayra'da aldılar. Kayra'lı bu ikincisi olacak. Şu günlerde erten 13'üge sotu deyip anı da göreceklerimiz. Ben bir gana hakikatte aytım keledi. Şu kança birlik gelse asılıp azlar akır özleri çok bolgan birlikte görüp jatasız. Sizden suranıç, karаңыз, hakikat izdeniz. Adahan Madımarov Kılsanbayev'di. Boşottu. Al kılmış gelemez. Alda günah yok. Anı boşotkan degendele bu katada bu kişinin ak yerinden kamalgan özü bir bu Nidolka bu Kırgızistan. Başka memleketler tanıyıp bunu. Çet memleket Rusya cönele tanıgan kişi. Bu kişi tarihte kalıcı kişi. Bunun ilimini silap koyunuz yok degende ilimini silanız. Daha kayrıldık buna. Sizden kalıp durat bir gana. Allah'ın yardımı olsun. Sizge insaf versin Allah'ım. Assalamu alaikum Kırgızstandagı жердештер, туғандар. Moskvadan barыңыздарга салам. Biz muna kayırlı otkanımızın sebebi kör otasınlar, büt barыңар. Sadır inim, sene suranız, özüne kel. Esinde var, uşul жерде Moskvada bir oturup çay içkemiz. Oşonda tanıgamın sen. Ağa seni tanıbaytıydın. Sen daha oylon. Adakandı, gün özü жерден karmak otasınlar. Karmaganda dağın başka çakılıp karmak otasınlar. Bir zöküremede kılıp. Esingere kelip, bilik töveldörü oylonğula, tur çeçimge kelgili. Adakanda günö yok. Adakandan öte turgan hazır politik başka dağıl hiç kimin yeri yok. Emi küçüğer jetmesin, uşul yol öttüğü. Oylonğula. Benzinden emes mыйзамдын автору. Топтон эмес тазалык менен тартиптин символу. Атпай журтка ыйманы менен үлгү болгон. Жанда жок улуу инсандар жолу бар. Жогорку кеңеште 5-чи микрофон өчпөй турган үнү бар. Мадымаров Адахан Кимсанбаевичке боштондук талап кылам. Жана учурдан пайдаланып чукул кайрылуудан жалпы чындыкты чыркыратып издеп, ыйлап сырттап жаткан улуу журтту дагы ушул үнүбүзгө кошулуп кетүүнү суранам. Ошондой эле бүтүндөй кыргыз мамлекетинде төбөсү көрүнгөн интеллигенттерге кайрылам. Бедеткан Шеримкулов болуп баш болгон аксакалдарыбызга кайрылып кетет элем. Сиздер дагы чындык чыркырап темир тор артында жатканда чындыкка теке карап тургула, өлүк болуп карап турбай. Мадымаров Адахан Кимсанбаевичке боштондук. Боштондук. Кыргызстанды башкарып аткан бийликтегилер. Өзүңүздөргө бардыгыңызга аракылуу болгон кече жакындагы Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Кимсанбаевичти мыйзамсыз СИЗОго отургузуп коюшту. Биз талап кылабыз, ал кишинин орду СИЗОдо эмес, ал кишинин орду парламентте, эл шайлаган, мөөнөтү бүткүчө иштеш керек. Анын боштондукка чыгарышын талап кылабыз. Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери, Жогорку кеңештин 7-чакырылышынын депутаты Мадымаров Адахан Кимсанбаевичтин азыркы абактагы акыбалы. Ошондуктан биз кайрылып атабыз. Акмактыкка салып, акылдуу адамды ал жерге абакка тыкканыңар бул туура эмес. Тез аранын ичинде боштондукка чыгарып, өз акыбалына келтирип коюуңарды талап кылабыз биз, Москвадагы мигранттар.